Karbi Students and Youth Council mate KSYC asong arona tang pen ningkan hinia pharman mai phula pen kongchun bangkilik mesen pen pachun ponsi puthot jakong ni phai ke thomani lurulang so rangsina sarpo auditorium hall along semi kedeng amai kang nipon kidam tang jakong ni phai ke thomani lurulang so rangsina sarpo auditorium hall along ningkan hinia pharman Karbi Students and Youth Council mate KSYC asong mesen pen chari chalon ponjia phan semi kedeng pon Bangso semi kiring amaya long aluhi sarpo man pen Karbi Anglong Autonomous Council MAC Johnny Timong Chairman Long Sing Teron Mir Jeng Kro la pen KSYC along claim bari matum pen chenglok pen nangan bangpu bang piatum chetong dun KSYC amai phukimi Sonjoy Timong pen pherangke thengno nangke pachini dona tengki kidam tang wo signi phai krenier ke bani KSYC asong akilik padoponlo la solong mai phu nili pensi chepa hai ponlo la sinon iprang ke wang jilang ani jasemet loke charlia nathu Kepaching Thoji lapen kepaprang dunji aphan siding pon popusi ningje pon. Hey, longri aphan iklen muni aphan winning aphan ka winning ke hang do phola so longbang India ke democratic country pinarpor debode aron sega cari calon pinarposi phola so aron along kasi dabra claim unjok isi yang dengine pressure group no student no ke pressure pe group lo Lalu bagi lada beda sih cakap deh. Oh history pun boleh lah kita solo. Ada kalau lah implementation apa ke lada itu langsung ada notik arotik bangsi itu legislative. News report Karbi Anglong Live.